Туғандар, отчетты сразу ар 2 саат сайын беріп тұрбасақ болбойт. Biz hazır Oş'tan Embank'tın ғана отчетын беріп атабыз. Tinkov'tun отчетын Асқар Бишкектен жарыялайды. Анан жалпылап кечинде Асқар өзү жарыялайды. Жалпы соавторство менен бардыгыбыздын аккаунтубуз менен чыгарабыз иншалла. Жана 1,5-2 саат мурда чыгарганбыз. 37,5 миллион сом Embank'a чогулган эле. Азыр мына караңыздар, 40 миллион 600 миң сом чогулду. Мындайча айтканда 3 миллион 100 1,5-2 saatın içinde çoguldu da. Bu da rekord. Maşallah. Allah razı olsun. Ya dağı dele toktavayla şırkıratıp düşürüvereyini Embank'açı. 40 milyon. Elestetinizler Embank'a 40 milyon. Uşul yerde Embank başkarmalığına da razıçılık bildirem. Bizim buna şırkıra vakça düşüp 40 milyon düşüp jatkan Embank şottu blokirovka kılbay. Allah dağım da kayrımdılık kılıp atat da maşallah. Allah razı olsun Embank cemaati. Babanın özü kontrolda otat, okşaydı menimce. Ömürbek Toktaguluç, komandamızga rahmat. Erkekçe bir sonum bol otat maşallah. Ayağında özünüz koşup koysanız odan ham zor bolot. Allah razı olsun.